Halo teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus nih teman-teman. Wow, ada balon warna hijau nih. Tueng, tueng, meletus balon hijau. Wow, ada hadiahnya. Wow, ada telur berhadiah warna biru nih. Kita buka teman-teman. Wow, kita dapat permen sugus nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Wah, ada capit singa nih. Wow, ada permen Yupi di dalamnya nih teman-teman. Wow, ada Yupi Jungle Fun sama Dinoland nih teman-teman. Wow, kita mainkan capit singanya. Wah, belum apa-apa aku udah digigit duluan nih sama capit singanya teman-teman. Kita kumpulkan capit singanya. Wow, kita dapat abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink teman-teman. Kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Wah, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, ada balon warna kuning nih. Tueng, tueng. Ayo kita pecahkan teman-teman. Meletus balon kuning. Wow, ada bola emoji lagi nyengir warna kuning nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat bola emoji. Kita kumpulkan. Wow, ada anak ayam nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ada anak ayam. Kokokok. Ayo kita kumpulkan. Wow, kita dapat empuk ondel-ondel muka putih pakai baju warna biru nih teman-teman. Wow, kita kumpulkan. Kita lanjut cari lagi yuk teman-teman. Kita cari ke sebelah sini teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna biru. Tueng, tueng. Wow, mantul-mantul. Kita pecahkan. Meletus balon biru. Wow, ada bola emoji lagi nih teman-teman. Wow, bola emojinya lagi marah nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan bola emojinya. Kita dapat apa lagi nih? Wow, ada beruang putih nih teman-teman di sini. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Wow, abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna ungu nih teman-teman. Yuk kita ambil, kita kumpulkan. Kita cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, kita dapat balon warna pink nih. Tueng, tueng. Meletus balon pink. Wow, kemana itu hadiahnya? Wow, kita dapat telur berhadiah lagi nih teman-teman. Ayo kita buka. Hadiahnya apa ya? Wow, kita dapat unta nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Wah, ada anjing putih nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Guk guk guk. Kita kumpulkan. Wow, abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna oranye nih. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut lagi yuk teman-teman. Kita cari ke sebelah sini nih. Wow, ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Ada balon warna merah nih. Tueng, tueng. Ayo kita pecahkan. Meletus balon merah. Wow, ada permennya nih teman-teman. Wow, kita dapat permen pendekar biru nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat rusa nih teman-teman. Wow, mantul. Wow, kepala ondel-ondelnya copot nih teman-teman. Ayo kita pasang teman-teman di sebelah sini. Wow, kita dapat ondel-ondel Bu Dokter pakai baju warna putih. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Masih ada nggak ya teman-teman? Wow, ada helikopter teman-teman. Wow, kita dapat helikopter nih warna hijau nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini teman-teman. Wow, ada mobil supercar warna merah teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita cari ke sebelah sini. Wow, ada pesawat AirAsia warna merah nih teman-teman. Wow, keren teman-teman. Mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan pesawatnya teman-teman. Kita lanjut cari. Wow, ada bola sepak di situ teman-teman. Wow, kita menemukan bola sepak warna putih nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wah,
ada bola sepak lagi di sini teman-teman. Wow, kita dapat bola sepak lagi warna oranye nih teman-teman. Wow, ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini. Wah, sepertinya sudah habis ya teman-teman. Teman-teman, ini udah ada keranjang aku. Tadi kita dapat bola sepak warna oranye teman-teman. Terus kita dapat pesawat AirAsia warna merah. Wow, keren. Terus kita dapat helikopter warna hijau teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat mobil supercar warna merah. Wow, kita dapat capit singa nih teman-teman. Wow, keren. Kita dapat bola emoji lagi marah nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat telur berhadiah warna biru. Wow, ada bola emoji lagi warna kuning lagi nyengir. Kita dapat telur warna kuning. Ada anak ayam nih, kok. Wow, ada anjing putih nih teman-teman. Wow, terus kita dapat rusa warna coklat. Terus kita dapat beruang putih nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Terus kita dapat unta teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat permen Yupi. Wow, ada 2 permen Yupinya teman-teman. Mantul-mantul. Kita dapat ondel-ondel, empo ondel-ondel pakai baju warna biru. Terus kita dapat permen pendekar biru. Terus kita dapat apa lagi nih teman-teman? Kita dapat abang ondel-ondel pakai baju warna pink teman-teman. Wow, ada abang ondel-ondel pakai baju warna oranye. Wow, mantul. Kita dapat ondel-ondel Bu Dokter nih teman-teman, pakai baju warna putih. Terus kita dapat abang ondel-ondel pakai baju warna ungu. Wow, ini hasil kita hari ini teman-teman. Sekian dulu ya teman-teman video hari ini. Dadah.